Orang pernah tak korang pakai perfume, lepas tu perfume tu sekejap je. Perfume ni pakai tahan lama tau. Memang tahan lama, lepas tu kan dia bau bunga-bunga tau. Spray sekali, sekali spray je bau dia, Masya Allah, lekat tau. Bau dia memang sangat, mula memang bau dia kuat. Lepas tu kan, mula memang bau dia kuat. Lepas tu, lama-lama pekat kan. Pekat lama-lama dia lembut, halus je bau dia. Sedap sangat bau dia. Lekat kat baju. Saya basuh baju gitu. Saya basuh baju saya angkat. Sebau-bau lagi perfume ni. Memang sangat-sangat wangi tau. Pakai sikit je. Sangat-sangat wangi. Ya Allah. Harga pun murah sangat. Ya Allah. Sedap sangat bau dia. Bau dia flora. Bau bunga tau. Saya tak pernah beli perfume. Saya beli perfume. Tapi biasanya dia tak lekat tau bau dia. Bau kejap-kejap gitu je. Macam kita spray banyak pun bau kejap-kejap. Tapi tidak spray perfume ni kita tahan lama, sedap, memang wangi do'oh. Kalau nak perfume yang sedap wangi do'oh ni, boleh tekan berikut ni saya.